Gitu Ya. ceritanya Pak. Ya. Gimana Ustaz Sugi, mau dilanjut? Kita langsung proses Ya. atau seperti apa? Ya silakan. Itu tadi untuk perbincangan aja sih. Mengisi waktu begitu. Sambil You want me nunggu to Akhi Zuma. I'm done. You go. You start. Okay. Yes. Ya. Di Jadi kalau sambil nunggu aja ya. Nah, Iya. dia di belakang. Oke, Bang Rahmat, kalau misalnya di Amerika tuh banyak juga yang menggiring dari pihak Islam, Bang. Kira-kira sulit atau tidak, Bang? Saya di sini cuman saya sendiri yang Islam. Oh, Nah, ya, jadi saya sendiri kan bukan ustadz, orang biasa lah. Cuman saya kan ya senang ngobrol-ngobrol sama mereka, apalagi yang ketemu seperti ini, yang ini kan, jadi saya mulai membantu mereka lah. Kamu begini-begini, bahkan dia tuh menanya saya, dia kan sekarang dia itu udah berkeluarga, punya istri. Terus saya bilang, gimana kamu itu tidak boleh lagi kalau kamu udah Islam. Mungkin nanti bisa ditanya lah. Saya nggak bisa jawabnya yang secara apa ya namanya ya, data ya Pak ya. Nanti Secara minta akademis. tolong, ya akademis. Tapi saya bilang menurut saya itu tidak bisa dilakukan lagi karena kamu kan sudah Islam, istri kamu kan saya nggak tahu agamanya apa kan, istrinya saya nggak nanya, mungkin Kristen atau apa gitu kan. Nah itu dalam kehidupan. Terus dia tanya masalah masturbasi bisa nggak dilakukan, katanya kan. Wah, saya bilang kacau juga pertanyaannya ya kan. Waduh ya nggak bisa lah saya bilang. Kamu harus cari kegiatan yang positif saya bilang. Ya itulah Pak. Jadi memang nanti setelah ini mungkin saya minta salah satu nomor yang bisa ya komunikasi kalau ada pertanyaan yang berdasarkan apa yang dia ragukan gitu loh. Seperti itu Pak. Bisa dibantulah dari jauh. Mudah-mudahan dia istiqomah, mau istiqomah, jadi minta bimbingan begitu loh. Kalau di sini dia tinggal, saya kan kerjanya di ini nih Pak, di laut ya. Iya. Jadi saya itu kalau terbang dari, saya masih pulang balik ke Indonesia 1 bulan sekali. Oke. Jadi saya terbang dari Indonesia sampai ke Houston, pergi lagi satu kota namanya Homa, terus besoknya berangkat terbang langsung ke laut, naik helikopter kan. Nah seperti itu. Terus 1 bulan di platform, di rig, terus balik lagi ke Indonesia, langsung pulang besoknya. Gitu. Jadi memang waktunya agak sibuk juga saya gitu loh. Ya tapi ya kita komunikasi juga gitu. Seperti itu Pak. Bang Rahmat, saya izin follow Abang. Kebetulan kemanakan saya kan saat ini berpacaran dengan orang Amerika. Dia sebagai PAUD ya. Kebetulan dia memang mau masuk Islam, makanya saya tanya. Cuman posisi dia kan di Amerika sekarang. Kira-kira nanti saya Bang DM Abang ya, boleh ya Bang ya? Nanti untuk selanjutnya. Boleh aja. Ya. Boleh aja Pak. Nanti biar kalau nanti masalah di sana, masalah pembimbingan Islam mungkin Abang tuntun nanti bisa juga Bang ya. Bisa kasih kemanaan Ya. nanti. Oh iya. Ya nanti kita saling komunikasi lah. Siap Bang. Gimananya gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Tadi ada Brother Dimitrinya masih ada, Bang Rahmat? Dia masih belum turun. Oke. Lagi mungkin nanti bentar lagi lah, mungkin 5 menit siap. lagi. Ya. Jadi kan masih nanti nunggu kan, belum bisa masih nunggu open camp kan? Iya. Jadi gini, mengenai nanti dia kedepannya bimbingan dia tentang fikih, akidah gitu kan. Kita nanti akan masukkan dia ke dalam grup namanya Apologet Islam Internasional. Itu isi mualaf semua. Dan itu dari berbagai negara dan termasuk ada orang Amerika juga yang mungkin bisa membantu dia untuk bagaimana dia ada pertanyaan sekitar fikih yang tadi apa tuh, masturbate or something like that gitu kan. Iya betul. Jadinya itu insya Allah akan dijawab, nanti kita akan masukkan beliau ini ke tele. Yang penting kasih kita nomornya aja
Nanti kita masukkan dia. Siap, siap. Nah itu lebih senang saya pun tidak tahu kalau ada yang begitu. Nah, kalau memang ada channel begitu ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan lancar. Dan saya juga bilang bagaimana kamu harus coba istri kamu bisa ikut kamu karena kamu kan kepala keluarga. Nah nanti gimana lah nanti ngobrolnya ya. Jadi seperti itulah, mudah-mudahan bisa satu persatu kan. Ya alhamdulillah lah, saya pun tidak pernah kepikir bisa mengajak orang untuk masuk Islam ya. Ya alhamdulillah saya pun senang. Walaupun dia sudah pernah syahadat, tapi menguatkan dia lagi, semangat lagi gitu loh. Jadi saya bilang bagusnya resyahadat lagi lah, ulang. Supaya kamu benar-benar yakin ada sertifikat bahwa kamu memang muslim sudah gitu. Sebenarnya. What's up, gitu. Itulah sebabnya sudah 1 bulan lebih lah saya kontak Pak Sugi ya, kalau nggak salah ya Pak Sugi ya. Memang waktu itu saya balik ke Indonesia ya, 1 bulan ini saya pulang lagi kemari, terus 3 hari berselang baru dia naik ke rig ini. Makanya kita ketemu. Karena saya sudah janji, ya saya harus laksanakan janji saya, kan gitu. Iya, siap. Gitu. Nanti di tim Apologet Islam Apologet Islam Internasional itu banyak banget teman-teman dari Inggris, teman-teman dari Amerika juga ada. Terus, insya Allah around the world itu insya Allah. Jadi sekitar baru ada 25 orang ya, 25 orang dan 25-nya itu aktif. Jadi kalau Apologet Islam Indonesia itu khusus untuk wilayah Indonesia dengan sampai Malaysia ya, sekarang sudah ada ya Malaysia. Nah nanti yang internasional itu untuk yang Europe itu dan sekitarnya. Jadi untuk yang bule-bule itu nanti komunitas dan wadahnya situ ada Big Brother, ada siapa lagi banyak yang paham mengenai fikih dan cara menjelaskannya kepada orang-orang native Amerika itu seperti apa. Betul. Siap. Dia sudah balik ini. Mau ngobrol lagi? Biar tambah roomnya. Boleh. Siap. Are you ready to communicate, talking? Alright. Ya saya kasih ya sebentar ya. Ustaz Sugi, gimana? Mbak Cepi gimana? Sudah dihubungkan Bang Zumanya atau? Nunggu 10 menit lagi kata beliau. Oh baik, Masya Allah. Lanjut dulu. Oke. Ngobrol santai aja dulu bang. Iya. Aku juga nyimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So I heard from Brother Ahmad that you have a question about the masturbate or something like that. Can you allow in Islam to prohibit to do that in Islam? Do you have a question, something like that, right? I spoke with him about that matter, and I just wanted to verify. I explained to him why I had asked that question as well, but I honestly don't have any questions right now. I guess I could say that I'm on a journey to get back to myself and reconnect more with the deen, with my belief with Allah subhanahu wa ta'ala. That's honestly really about it. It's embarrassing to say, but I'm not going to be embarrassed about saying anything. I honestly feel like it was through Allah that I was able to meet this brother, because since I have met him, it's just like, I gotta do this, I gotta strive. Like, I don't know, I can't explain it. For so long, I just felt like I was lost and I was disconnected.
and just upon me meeting him, it's been like a difference. Jadi untuk saat ini dia belum ada pertanyaan mengenai hal tersebut, dan dia juga banyak belajar juga dari Bang Rahmat ini, dan dia juga mencoba untuk memperbaiki hubungan dia yang terputus dengan Tuhan selama ini itu seperti apa. Gitu. Jadi alhamdulillah sih sudah hampir banyak pengetahuan tentang Islam lah dari Bang Rahmat ini. So I have a question. Do you have a wife? As far as I know from Brother Rahmat, do you have a wife, but she wasn't a Muslim. Is that right, or do you want to clarify? No, I have a fiance. And fiance, not a wife. Correct. Okay. So is she a Muslim? Is she a Muslim? No, she's not a Muslim, but she's not like she doesn't have a Christian belief. I can say that. She encourages me to pray. She knows about the prayer. She encourages me to fast. She participates with me when I fast for Ramadan. She doesn't encourage or try to provoke me to do anything that's illegal or that's bad. If anything, she's encouraging for me to do the right thing. She's a very big support. Okay. Is she an atheist or something? Is she what now? Yes. No, what did you say? I'm sorry. Your fiance, is she an atheist or she is a Christian? No, she believes in God, but she doesn't believe that Jesus is God. Oh, let's say she is an agnostic or something. People have a belief about that. Right. Okay. Jadi teman-teman, dia belum punya istri. Jadi dia tuh punya tunangan. Cuma punya tunangan dan belum menikah, dan dia tuh support sama saudara kita ini untuk melakukan hal yang baik. Dia tuh support ketika dia tuh harus sholat, terus nggak boleh melakukan hal yang buruk yang dilarang oleh agama gitu, dia support. Jadinya kita harapkan sih ya, semoga calon istri atau tunangannya ini tuh bisa memeluk agama Islam sesegera mungkin. So, Brother Dimitri, do you have offering this religion or this faith to your fiancé? You said, do I have offering to her? Yes. Have I offered the faith to her? Yes. We speak about it. And then the progress is? She's open to it. She asks me questions, and when I talk to her, she listens. But I'm just not going to, I'm not going to force it upon her. Okay. Like I make dua with her. We do that together, and right now it's like I'm striving and hoping that she leans towards converting as well. Okay. How long have you been with her? We were friends for a few years. And a few years, let's say 2 years or 2 years? 4 years. 4 years. I think 4 years is a long. That's enough time to give her a lesson about Islam, about this religion, and I hope she will understand about Islam. She will accept Islam as like you, and she feel the peace like you too, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti, madam. How are you, brother? I'm fine, and yourself?
Alhamdulillah. Are you from USA? Yes. Oh, I see. I just surprised because your name is Bang Rahmat. How you know that? No. Ini temennya. Ini temennya. Alright, so I was just because you speak English very well and your name is Bang Rahmat, so I was like, what? No. Bang Rahmatnya orang Indonesia. Bang Rahmat is Indonesian. Very nice. Are you Chebi? Yes, she is. Hey, Chebi. Ayam jadi. Yeah, I'm here. Kalau saya jawab yes, I'm here. jadi No. salah. I'm not change my account, but I use this On account. the room. Oh, alright. Alright. Yeah, right. Yeah. Are you madam? Yes. I am JB. I am JB. Yeah, no, not possible. So it's Lanjut madam. yeah, interesting what I heard. That's why I want to come up. To be honest with you, if you read the Bible itself, you can find really the answer. Because what Jesus did during his life and what the Christian did today is absolutely opposite. What This Jesus is did. close with you this side Sorry? because this is coming from here. Okay. No, I'm sorry. I'm listening. He was adjusting the headphones so they can fit in my ear correctly. All right. No, what I saying to you, what the message of Jesus itself and what Jesus did during his life is totally different what the Christian did today. And this is, something that's shocking us because when I read your Bible and I saw so many things, that Jesus said, then Christian didn't do. In fact, what the concept of Jesus and what the concept of Paul is totally contradiction. And Correct. the fatal things is the Christian follow what the Paul said, which is we don't know who is the confirm of Paul that the Christian follow, because I don't know who actually commanded you guys as a Christian to follow the Paul, because Jesus didn't know Paul at all, right? Right. I have to stop you right there, and not to be rude or anything, but when you say your Bible, I just want you to speak like not me. Of course, okay. the Bible, right? The Bible is something that I read I'm sorry. because I didn't know about Islam at first, so it was like the first book I read. However, I do know this as part of being a Muslim. You have to believe in the Bible. However, as far as me being a Muslim, I do believe that the Bible does contradict itself and has been tampered with. I have read different books that go through the Bible and show different scriptures and verses compared to other scriptures and verses and shows a contradiction. So Yeah. I agree with you. I don't follow the ways of the Bible. However, I do know that there is some truth within it as well. Yeah, correct. Madam, I'm translate, sorry madam. to. Oh ya, sorry. Saya mau- Madam nanyakan apa, langsung jawabannya ditranslate juga. Iya, penting juga nih madam. Translate madam. Oh, Blender, you there too, ya. Kita sabar dulu Bang Juma. Assalamualaikum Mas Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan dilanjut. Saya bilang bahwa apa yang di Bible 100%. itu tidak seperti yang Kristen lakukan. Jadi ada beberapa poin di dalam Bible yang sebenarnya ketolak belakang dengan apa yang Kristen lakukan. Malah orang Kristen itu mengikutin Paul, saya bilang, dan dia setuju gitu loh. Tapi dia bilang kan orang Islam harus percaya Bible. Saya mau jawab bahwa bukan Bible yang sekarang. Kita percaya Injilnya Yesus, tapi kan Injilnya Yesus tidak ada sekarang gitu. Terus saya mau reply ke dia. Oke,
minta maaf teman-teman semua, saudara-saudaraku, guru-guruku semua yang ada di sini. Tadi Bang Dimitri, Mas Dimitri, ini sudah menunggu lama untuk syahadah. Brother Dimitri, are you ready for syahadah? Brother? Yes, sir. Can you hear me? Yes. Are you ready for syahadah? Yes, I am. Okay, wait. Assalamualaikum Abang Dagurunda. Kita sudah ready. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses syahadah mungkin bisa kita mulai. Nanti kita berbincang-bincang setelah proses syahadah ini. Karena ini kan main frame-nya ada di sini. Itu Bang Cuma. Kira-kira oke, Bang Cuma ya, setuju? Iya. Bisa buka kamera nggak ini? Pengikutnya belum banyak ya Bang Cuma. Kalau kita paksakan juga nggak bisa. Tapi KTP sama tanda tangannya udah dikasihkan ke saya gitu. Tapi beliau mau. On cam-nya mau. Mau, cuma kan belum memenuhi syarat. Kalau kita tunggu terlalu jauh Gurunda, baru 33. Sangat mepet sekali. Oh, 33. Iya. Kira-kira 30 menit tercapai enggak? Ini sementara baru 400 orang ini. Sebenarnya beliau ini Gurunda, beliau sudah apa ya, menjalankan Islamnya, cuman dia belum mendapatkan sertifikat dan meyakinkan mungkin orang-orang sekitar beliau gitu. Jadi beliau ingin syahadat ulang melalui API dan ingin dapat sertifikatnya, gitu Abang dah. Bang Rahmat ini teman beliau seorang Muslim. Bermukim di mana beliau ini? Amerika. Dia di laut ya. Dia orang-orang kapal gitu kelihatannya. Oh, di laut. Oke. Apa bisa dimulai syahadat aja langsung atau gimana? Atau kita tunggu sampai beliau bisa buka kamera? Kelihatannya ini yang masuk teman-teman ini kencang juga tuh, sudah hampir 500. Boleh. Atau ada yang punya account yang bisa gini aja langsung. Atau video call lewat aplikasi lain, lewat Pak Disugi. Pak Disugi nanti bantu on camin. Kalau Pak Disugi punya 2 device ya, telepon sama Bang Rahmatnya pakai WA dan dia bisa akan open cam di situ, bisa menunjukkan muka beliau. Gimana Bang Rahmat? Bisa begitu Bang Rahmat? Video call pakai WA-nya Bang Rahmat kalau punya nomor Pak Disugi. Punya. Nah, Pak Disugi tinggal on cam. Jadi saya harus turun dulu, nanti naik pakai HP yang satu lagi. Karena HP yang ada WA-nya yang saya pakai ini. Oke. Silakan Pak. Bentar, ini lebih simpel ya. Saya turun dulu dari sini bentar. Oke, silakan. Ini sepertinya lebih simpel ya. Beliau nanti video call lewat WA dan Pak Disugi menunjukkan. Tapi belum ada yang menjelaskan sama dia, Cebi, apakah dia oke? Oke, Madam. Kita udah ngobrol dari tadi. Oh, oke. Ini diskusinya lebih mending menghadapin apa ya? Lebih parah menghadapin Oten yang nggak bisa bahasa Inggris ya. Mutar. Nanti juga bisa, Bang. Nanti juga bisa. Gabung ya? aja di API Internasional. Siap. Yes. I know. Okay. Let's go. See. I got it. Ini sudah ada Ustadz Sugi nih. Berarti Bang Rahmat turun ya? Bang Rahmat bisa dihubungi WA-nya Bang? Bang Rahmat, monitor Bang Rahmat. Bang Rahmat, Brother Dimitri, can you hear me? Yes, sir. Yes. Can you give your phone to Brother Rahmat? Hold on one second. Okay. Gimana Bang Moto? Taruh lagi kasih telepon Bang Rahmat. Dia tunggu. Iya, halo. Ini Bang Rahmat, kita syahadatnya lewat apa? Bang Rahmat bisa saya hubungi pakai WA nanti apa? Bisa. Device-nya 2 ya? Device-nya 1 saya sih. Waduh, nggak bisa. Jadi Bang Rahmat turun. Pakai WA. Jadi Bang Rahmatnya turun dulu pakai WA-nya. Nanti on camin Pak Dia De. pakai WA dia aja. Boleh.
Boleh. Boleh juga boleh. WhatsApp, right? Is you Okay. allowed to give the number? I will send to them. You okay? Ustaz Sugi double I have your suaranya. number, right? Okay. I was gonna say I'm trying to see how do I find it. No, I have you WhatsApp, right? Mm-hmm. Oke, saya kirim nomor dia ya, Pak ya. WhatsApp. Oke. Siap. Ya, sebelumnya untuk yang di bawah tap-tap teman-teman ya, di tap-tap. Biasa kalau kayak gini goncang. Digas tap-tapnya. Makasih. You are tap-tap? Yes? Oh no, ya, oke lanjut. Oke, Jadi ini langsung nanti saya bisa di call ini ya. Oke, lanjut Pak De. Digedein ya Pak De ya. Ya, bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar saya open cam. Nah, ini beliau. Masya Allah. Ya, kita lihat Pak De, Insya Allah. Kurang jelas gak sih? Jelas gak sih? Oke. Ustadz Arif ada di bawah tuh. Naikin aja Ustadz Arif. Nah itu agak bagus tuh. Oke. Nah, silahkan disahadatkan. Akhi Zuma. Oke, baik. Suara saya kedengaran nggak sampai di sana? Jelas banget. Brother, can you hear Bang Zuma voice from here? Oh, okay. Just listen. Alright, just minute. Ini pagi-pagi juga banyak sekali sibuk nelpon. Macam orang penting aja. Nelpon sana sini, ujung-ujungnya sumbangan, santunan. Sok sibuk. Masya Allah. Seorang penting. Siapa itu Bang? Besok fitnah, ada sini. Siapa itu Bang? Kita gas Bang. Lagi suka. Curhatnya nanti aja Bang. Nanti lebih lama curhat ya. kita nanti bikin sesi curhatnya Bang Zuma pagi-pagi. Oke. Baik. Mohon ikuti saya ya. Bro, repeat to me please. Oke. Agak nak sedih sing kapang. Hello brother, can you hear the voice of us? Pak De Sugi HP-nya dideketin Pak De, yang buat live dideketin sama ini HP-nya yang buat telepon. Ya, digedein volumenya ya. Benar. Oke. Kedengaran suara saya? Sebentar, brother Dimitri, if you heard the voice from Bang Zuma, you can shake your head. Can you hear the voice of us? Shake your head, okay. Siap Bang, dia udah dengar. Oke, saya buka kamera ya. Teman-teman juga buka kamera supaya bisa lebih berkesan. Bentar ya, saya pakai tripod dulu nih, capek makan gitu. Ayo, Cibi buka kamera biar dilihat sama Paul Zong. Enggak mau. Pak Disuki yang buat live digedein Pak De volumenya. Yang buat live. Yang buat live yang yang buat live digedein, yang buat live. Yang buat telepon juga digedein. Waduh, gimana ya? Brother Dimitri, can you point your finger? Aku pakai like Bang Zuma do? Ini kenapa ini? Tari Jepang ini. Oke. Ya. Oke. Bismillah.
Bismillah. Ar-Rahman. 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 Ar-Rahim. 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 Asyhadu. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Sah. Allahu Akbar. Dinda Muhammad bisa Masya-Allah. Okay, I will translate it. I will translate it for you. Disuruh dulu ulangi perlancar untuk dia sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Coba. Brother Dimitri, aduh kameranya. Ini kenapa ini? Bentar. Ini saya pakai tripod dulu saya biar lebih aman. Nah, oke. Brother Dimitri. Brother, can you hear me, brother? Dia udah bisa jalankan syariat Islam kan? Iya, sudah bisa. Can you declare your syahadah with yourself? Seharusnya Bang Rahmatnya jangan turun. Bang Rahmat turun ya? Okay. Now the time you declare your syahadah with yourself, okay? Could you say it again? Can you declare your shahada? You know shahada? Okay. Yes, with yourself. Yeah. You say it again. Okay. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Ashhadu. From ashhadu. No. From ashhadu. From ashhadu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay? You declare it. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Udah sah itu, udah sah. Now you can repeat after me, brother. Thank you. Masya Allah. Brother Dimitri, you can hear my voice? Yes. Okay. Yes. We will speak Shahada in English. I bear witness. You follow. I bear witness. I bear witness that there is no deity worthy of worshiping him. Okay. Masya Allah. I bear witness. I bear witness. I bear witness. There is no God. There is no God. But Allah. But Allah. And I bear witness. And I bear witness. That Muhammad. That Muhammad. Is a servant. Is the servant. And messenger of Allah. And the servant of Allah. And messenger of Allah. Messenger of Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Nanti mungkin bisa kasih nomor HP saya biar ku ajarin bahasa Bugis. Ribet kali ini ya. So welcome Brother Dimitri to Dinul Haq. I hope you enjoy it and I hope you are come to Islam with a kafah. Insyaallah. Amin. 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 Kafah lah kalau gurunya Pak Disugi. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Mungkin bisa diinformasikan masalah apa tadi itu yang apologet internasional? Oh, okay.
Brother Dimitri, I will add you as a member from Apologet Islam International, our group in Telegram, so you can meet and make some question. If you have a question to our brother from America, from England, and from the other country, do you want to join this member? Okay, I will put you. It's in the Telegram group. Yes, sir. Okay. No, not now. They will send you later by. Okay, I will send you later. WhatsApp. Okay. Yes. Okay. Siap. Sudah, Bang Rahmat, nanti dia juga sebagai informasi sudah di khitan, sudah disunat. Iya, katanya beliau sudah di khitan, sudah sunat, dan ya itulah katanya seperti itu. Dan salam kenal buat Bang Zuma. Ya, saya sering juga kalau ada waktu banyak saya mendengarkan Bang Zuma di mana ini, kadang di YouTube, kadang di apa itu namanya di TikTok. Ya, baik. Cuman saya nggak pernah main TikTok. Siap. Ini ada Ustaz Arif. Assalamualaikum Ustaz Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didoakan mungkin. Oke, siap ini. Ustaz Arif, do you mind? Enggak. Kalau ini Ustaz Arif minta doanya untuk itu mualaf kita. Waduh, buatan Ustaz Sugi ya? Enggak. Ustaz Sugi lagi mimpin itu lagi. Tadi udah mimpin pertama kali udah. Giliran Ustaz Arif sekarang. Ustaz Arif. Oh gitu ya. Iya. Marilah kita bersama-sama mendoakan saudara kita yang dari luar negeri ya. Mudah-mudahan beliau selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa yu'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Amin. Wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Amin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika. Amin. Kama nawwartal ardu bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, pada hari ini kami ridho bahwa Islam adalah agamaku dan Allah adalah Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah Rasulku. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, kasihilah aku, berikanlah petunjuk untukku. Amin. Sehatkan dan afiatkan aku, dan berikan aku anugerahmu yang besar untuk seluruh umat Islam, untuk saudara-saudara kita, untuk saudara yang sedang mu'alaf pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wanzurna 'alal qaumil kafirin wadh-dhalimin wal hasidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa du'ana bi barakatil Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin teman-teman maaf, apakah setelah dia bersyahadah ada yang harus dilakukan seperti mandi misalnya? Oh, tentu, Bunda, tentu. Sudah dikasih tahu ya tadi Cik? Beliau sudah menjalankan, Madam. Perlu diinformasikan lagi ya. Beliau ini sudah menjalankan Islamnya, cuman dia belum ada sertifikat gitu. Sudah sholat dan segala macam. Udah sunat pun sudah beliau. Cuman untuk make sure orang-orang sekitarnya dengan sertifikat, dia mau dapat sertifikatnya tersebut. Takut nanti kalau meninggoy dia di upacarain secara agama sebelumnya seperti itu. Boleh saya tanya ya, dia dari Amerika mana? Brother Dimitri. Yes. May I know which part of USA are you? I'm in Louisiana, in the southern part of the United States. Is it close to Georgia? Far away. It's far away from Georgia. Oh, it's far away. Okay, all right. No, I mean in USA when you shahada, did you get the certificate from the mosque or the community? No. Ah, really? No, that's I spoke with Brother Rockman about it, and that's what he was trying to help me get accomplished. Ya, saya boleh ngomong? Silakan. Jadi saudara saya ini masuk Islamnya itu di penjara waktu itu. Jadi tidak ada sertifikat, nggak ada apa-apa karena dia ada masalah, terus dia tertarik dengan Islam dan belajar, dan akhirnya dia bersyahadat di sana seperti itu. Setelah itu dia kehilangan arah. Ya, begitu ketemu saya dia kembali. Wah, selama ini saya lalai gitu ya, lihat saya mungkin tidak pernah sholat juga mungkin, atau saya pun kurang tahu ya. Gitu ketemu saya, dia masuk kamar saya, lihat saya sholat, dia bertanya, sehingga dia mencari saudara Islam sebenarnya muslimnya di sini, karena yang muslim cuma saya sendiri di sini kebetulan. Enggak, ya. Tadi saya tanya gini Pak, di Amerika kalau dia masuk Islam dapat sertifikat enggak gitu? Dia bilang tadi enggak. Oh, enggak, dia enggak. Di sini enggak. Ya, jadi di sini enggak. Mungkin ada juga, tergantung, mungkin bisa minta. Ya. Aku rasa dia harus ganti itu semua di identitas. I don't know, karena kan seperti kita bilang kalau dia tidak mengganti, kalau dia tadi seperti kata Cebi meninggal, dia harus punya sertifikat yang menunjukkan dia itu muslim. Gitu. Nah, kalau di sini KTP-nya nggak ada agama, itu masalahnya. Ya, saya tahu. Ya, di luar nggak ada agama, nggak ada di luar. Of course, ya. Tapi maksudnya sertifikat. Brother Dimitri. Yes. Do you know any friend or acquaintance that someone who convert to Islam? Do you have any, kind of paper? Madam, maaf, bentar, maaf kami potong ya. Bentar, ini soalnya beliau ini gabung di ini, masuk di sini itu untuk mendapatkan sertifikat dari API, Madam. Jadi beliau join ke API, makanya that's why he join with API to get that certificate. Gitu, bukan sertifikat Muslim. Iya, sertifikat Muslimnya. Dan kemualafan nanti berbentuk PDF. Nanti PDF itu kita kasih ke dia. Nanti dia print di sana, gitu loh. Berarti ditranslate lah ya ke bahasa Inggris ya? Iya, sudah ada kok, sudah ada. Oh, sudah ada. Oh, oke. Nanti tinggal kita taruh foto, tanda tangan Bang Zuma. Nanti kita publish PDF-nya ke dia gitu. Oh, karena kami udah ada API internasionalnya juga kok. Di situ juga para mualaf dari Eropa. Alhamdulillah. Jadi saya pun senang bisa membantu kawan-kawan yang di sini ya mungkin tidak punya sertifikat
pada saat ini ya itu ya alhamdulillah bisa ketemu sama saudara saya ini. Ya semuanya di atas yang ngatur ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tidak nyangka ini bisa seumur hidup baru kali ini kan. Ya alhamdulillah mendengar apa ini namanya nih diskusi antar agama ini kok tiba-tiba jalannya lancar aja, ketemu orang seperti ini ya kita bantu seperti itu. Siap. Itu Pak, teman-teman semua yang di Indonesia. Bang Rahmat asli mana ya? Saya asli Jawa. Nama saya, nama lengkapnya Rahmat Susilo. Saya tinggal di Batam. Oh, orang Sumatera. Maksudnya Sumatera. Saya orang Jawa. Saya orang Jepara. Ya. J Sami, Kulong J. Ya. Dulu ya, dekat yang jajaran Jember. saya putus aja ya, karena baterainya udah nipis. Siapa? Baterainya rest in peace. Waalaikumsalam. Baterainya rest in peace. My battery is drained. Oh iya siap. Masih ada yang mau diobrolin? Nah, tadinya kalau baterai rusak kan kembung dia, baterai saya masih bagus jadi nipis dia. Siap. Sudah cukup, nanti Bang Rahmat nanti bisa nomornya ke Ustadz Sugi, nanti biar Ustadz Sugi yang follow up ke kami nanti ke Mas Ardiansa untuk PDF-nya ya, nanti berbentuk PDF, nanti bisa di print di sana. Fotonya jangan lupa, foto Dimitrinya jangan lupa, sama KTP ID. Nanti saya tanyakan sama yang bersangkutan. Siap. Ya. Terus Dimitri, anything you want to say? Shukran. 1 minute. Okay. Yes, I want to say shukran. Thank you guys. Alhamdulillah, all praises be to Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, I'm able to get someone's information that speaks English that I'll be able to talk to be able to answer any questions that I may have in the future, and just someone to be able to talk to help, give me some guidance if I ever feel lost or just worried or anything, to be able to just have a brother, someone that I can, have a connection with. Siap, inshallah. Anything else, brother? No, that's all. Thank you guys. Okay, you welcome. Welcome, brother. Masya Allah, keep istiqomah. Siap, Bang Rahmat, mungkin itu sudah cukup. Nanti tinggal kita conference di belakang. Ya, kalau sudah masuk grup API itu internasional, nanti kan beliau bisa bertanya leluasa di situ kan, lebih intens sama mereka yang udah mualaf. Oh, di Instagram ya? Telegram. Di Telegram. Saya karena di ban berkali-kali, jadi semua kontak yang international member yang untuk diskusi, saya udah lost kontak sama mereka, jadi nggak punya lagi. Siap, mungkin itu. Oke. Udah cukup. Send me or add me to the groups. Yes. Okay, I will add you to the group. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, guru-guruku, terima kasih atas bantuannya. Karena di sini sudah malam juga, jam 9 ya. Jadi besok mau kerja lagi. Jadi mohon pamit. Insya Allah kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya. Semangat, Bang Rahmat, semangat. Iya. Cemungut. Terima kasih. Ada cemungut. Gitu. Cemungut. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya Allah, akhirnya terlaksana juga. Kita mensyahadatkan kembali saudara kita ya. Subhanallah. Semoga ini menjadi langkah yang baik untuk API Go Internasional.